Assalamu alaikum жамаат кунайсыздар. Талас обласы Манас району Семетей мал базары 21 август болуп калды 2026 жыл. Жума күнүңүздөр маарек болсун. Элдер кайдымгыдай эле көп болуп калыптыр бу жерде. Ассаламу алейкум. Бирок жылкы жак жок экен, Бул жактан торпак кетип атса керек. Канча болду топурак? Ассаламу алейкум. Ургачы? Шеф алып аткан экен 65. Канчадан болот жигиттер? Алейкум ассалам. Сода. Шамил ака менен табылды жокпу? Дагы эле жокпу, чөтө эмне болду аларга? Көчтүп кеткен жокпу мактай. Ошол эле бир беле болду. Канча досуң? Я. Не баргаш жүрү? 63. 63. 60 бересиң де. Эркек, Досум биякта жүргөн экен. Канча болот Акбаш? 70 деп сурап атам. 70, Булар кимде, ол кимдики? Канча болот? Булар билбейт экенбиз. Баларын. Бул деле бир 70 өйдө болуш керек бул. Ного? Ногучу? Бул Канча дос аке? Эй, 75'e benim. торпогу мен, Ногу. Наркан чечип аткан деп кетти. 75 көресип сemiz, Жакшы экен анда. Ургачы да? Канчада келдиз? 53. 53, 53 миң сураттыр. Ургачыга бугачы? 75. Но торпогуш. Аңгуспу? Тегин жетелеп келди, канча болду экен? Канча калып койдуң? 50ге? 50 сурат. Сурасың да, 50. Эркеге? Содалар катып алат, содалар. Şekerek yok, ağır ayet Канчага содалашып атыр? Сонрасы репортер келди, келгиле, бери карап турсуңуздар. Канча берип ясың? 57 Сизчи? 52 сурат атырмыш торпакка. Тоголуна жакшынакай торпак. 55 кой берип жибересиң. Ургачы? Ургачы. Жакшы анда. Жылкы жак бүт көрүп коёк. Нолар. Канча деп келдиз? Булар. Канчадан болот? 500ден, Ноларчы? 450. Ачкилерчи? 250 бардыгы. Тигилер чоңур, толуктур. 300? 500 сомбу? Жакшы. Сода канча болот биякта? Bunu gözü 100 деп атым берем, 90 берем. 90 бересиз, Нону. Ургачы? Erkek. Эркеге. Наркынчы? Al meniki эмес, меники эмес. Анан содалашасыздар. 75 миң. 75ге? Үйүндө дагы бирөө бар экен, экен кош 150 сурат. Экөө. Көрбөйлү. 150 миңге болбой калат. Канча досуз сиз? Меники. Канча айтпайбыз беке. Жо, болот. Жок, болбосо болбойт, мен айтпайбыз. 180 мен аны кылып 90 ичпейм. 180 бе? Аныңыз канча болот? Ул керек болот. Жакшы. Вай, жо, болбойт, жакшы. Жок, болбойт. Бериз. Я мен аны 80 кылсам, муну 90 грамм болду. Адам ичип албайм. Вай, жо. Канчадан бердим, Мурат? 75тен. Болбойт, 75тен. Аке ко чоң көйдөп турат. Көрбөйлү. Мен таңызбы. Болбойт. Кандай бөлөш жакшы? 90 миң бе? Ассаламу алейкум. Эркеге? Ургачы. Ургачы ба? Канча берип атат? 75. Болбойт, Наркычы? Канча доттур? Сурадың? Эйз жок, Эсте. 84. Ассаламу алейкум. 80 миң дейт. 80. Ассаламу алейкум. Кандайсың, жакшы? Жакшы. Ассаламу алейкум, астар кандай, жакшы? Жакшы. Иштериң кандай болуп атат?
Tamay urut. Stяжка. Sonum болады да. Assalomualaikum. Qancha turpog'im men? 160 ming. So'ngina o'ngdari ya. To'qolgina. Qancha süt beradi bu? 6-7 süt beradi, ha? Turpoq erkakda. Qanchani tug'an u? 2 tug'an. Молодец, yaxshi ekan. No, qancha bu? 115 to'tos. 115 o'zeli, ha? Sambo. Narxlarchi? 175. Turpoqmi? Erkak turpoq 175 ming, ha? Yaxshi ekan. Narxlar senku? O'sha-ku, paka. Yo'q, yaxshi. Bu yoqda Shamil aka deganlar joq bo'lib ketdi o'sha. Qayda oldi ekanlar? Qani qancha bo'ldi? Qirmatmi? Ha, olib ketib qolma. Olib ketdingmi birovni? O'rg'ondan. Yurashiri to'xta. Quruq bo'lib o'tiribdi Shamil aka. Assalomu alaykum. Shamil legendan dardingiz? Shamil legendan. Qanday do'stlar? Uchrashdik. Qanday joy yo'q bo'lsa, elin bor surat. Elin bor surat toza bo'lyapti. O'sha san kontrol. Mol surgan yo'q, turpoqda surgan yo'q, siz surib o'tirdi o'sha. 115 deb turibdi. Tavoldi yo'q daqada. 115 ming deb turibdi. Жұмыстар bitdi ona polyalar. Bitti, bir daha bir soğaram oldu. Daha bir sonrası bu. Şimdi bir şey. No, qancha aylıqlar? Ya, Qancha aylıqlar? bir yaşına to'g'ri. 1 yoshdan o'tgan, ha? Narxi-chi? Xo'jayin delegan 90 lot. 90 da otgan, ha? Yaxshanda keltiringchi, el suratga. Bat-batdan. Qo'ylar qaldimi? Qo'ylarni tartib qo'yaq. Qanchaga keltirasiz bularni sharpa? Qancha bu? 20 so'm. Noga 20 so'm otibdi. Ular qancha? Ular bu da 20. Bunun kuzu 17. 17 bu 20, ha? Ularni qancha so'm otadi? Ketdi. 20 ming bo'ldi bu. Бағалам біл. Narxlarchi? Qanchaga ketdi? Yaxshi bo'l. Aytib qo'y. Bozorda bilganda. 25 degan. Нормально o'sha 25. Yaxshi, ketib o'tir, ketsin. Yaqindan yaxshi ko'rib, maraqqa chiqdi. Bu qanchaga ketib o'tir? 15. 15 ga. Yeriniz bolasi qanday yaxshi? Va alaykum assalom. Qanchada olsin? 17'den. 17'den bir. Qo'ylar, ha? Ha. 17'den de otat. Dağı. Bu жақта. Qaysi? Qancha deydi? 20 ming, ha? 20 ming. Dağı. Kimizi boş. Qanchadan bular? Qo'zilar. Ya. 17'den bir. Urg'achilarda erkekler 17 mingdan so'rayapti. Ularda cho'ng. 25, 25. 25-27 ekandan narxi. Tigilar ketdi o'xshaydi. Qanchaga ketdi? Qancha oldu? Qanday kutib o'tirman o'sha shashlik jeyinda. Alaykum assalom. Qancha oldu? 17 oldu. Ukom deydi.
Assalomu alaykum muhtaram jamoat qandaysizlar? Qat soda oladir. Soda qanday oladir? Qancha oladir? Soda qatı oladır. 15 15 ming deydi. Ekon 25 mi? Ekon 25. Yaxshi. 15 deydi. Bu qancha oldu? Dolar qanchadan bo'ladir eskilar? Qanchadan siz? Ahmet bilan. Qachir? Aytib, Aytib. bosni aytib qo'ymaysan. Sen tortpay. Uyingdan tanib qo'yaman. Aytib Aytib qo'y, bo'l. men aytaman endi. Qancha? Sho'ra qo'y. 30 dedi, 30 dedi. Ekon 30 toto. O'shuncha Qo'ydi 30 dedi. Ha, qo'ydi u. Dolardachi? 15 dan dedi. 15 dan mi? Ekon 15 ha. Молодец, Ahmet, rahmat. Shunday ayttirdim. Qancha o'tib ketayni? Ko'tar, bir taraf qo'ysin. Bular qanchadan bo'lib qoldi? 20 dan burga chiqadi. Burga chiqozlar. 20 dan ha? Yaxshi. Qirtang bergan. Qancha? Ya. Yakitish bolalarga molayni qo'y. Qancha deydi? Buni tartanam bor. Ana, tartami? 17 yarim dodim. 15 bo'lsa, 15 bo'l. Sizga taqtada. 16 qo'ychi, men nima qayra sotaman? Men 1,5 Bugun savdo yaxshi. Jalang savdo olayotganlar qanchaga ketyapti? Ne oldu? 17 oldu aldım. Ha, janag'ida. Xudoga yetib, assalomu alaykum. Qancha deydi qo'yin? O, assalomu alaykum, qanday yaxshi bo'lan? Qancha do'st? Ya, 16. 16 qo'shqor bu. Qancha? Shishik. Qancha ko'rasiz? Bola qancha oladi? Bola 16. Молодец. Bir öyle ve ceda var bu. Ket qoldi u. Sat berdinglar, yaxshi. Bir öyle. O, qo'ylar qancha do'sting, shef? Qarganda var, 20 var, 30 dan 20 ga chayin be. 30 dan 20 ga chayin ekan-da. Bu yerda turadi 30 dan 20 ga chayin. O'g'ir ekan-a. Bu yerda Qo'shqor senku. Ya. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi qo'zilar? 30 dan ekan 90 ga berayotganda 3 o'yin. Bu yaxshi. İşte. Qo'shqor kimdik olib ketdi? $60 ming da Qo'shqor. Arashami jemni. $60 ming dollar. So'mda. So'm. Yaxshi qanday buni shunda? Yakitish ekan. Yo'qda. Bitelegan. Shashmaydi qo'chadi. Hech quloqlar qancha oladi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Bular 10 do'atır, 11 do'atır qanday ekan? 8 degani var, 7 degani var. 10 olar 6, 10 ila kichik uloqda. 6 mingdan boshlab. Dolar 6 mingdan ekan Kurgoy. 10, 8, 7 aralash. Bu teke 9 ming. 9 onu teke. 9 qo'yar. Tam teke. Buni qancha qal oldi? Qancha qal qo'ydik ekan? Qo'y. Deb qo'ying. Qanchaga ketib o'tir shu? Disko ketdi bu yil. Tirpog'im o'zeli. O'zeli. Ha, o'zeli. O'zeli 100 ga ketib o'tir uy.
Чоң эле экен. Жакшы. 135. Торпогу менен бе? Kim 135 bin deydi, bir hafta ekan. Ya. 135 deydi qo'y. Мына базардан чыккандан кийин ортоңку проходду билебиз бардыгыбыз. Ушул жака кирсеңиздер, мороженыйдан баштап туруп, бул жерде атайын ушундай 100 сомдук товарлар бар. Кытайский. Келиңиздер ушул жерге. Анан ондай мен насатка бар баягы. Алейкум ассалам. Мына жакшы. Келип соода кылып кетиңиздер, одан калбай калбасын. Өтө сонун негизи. Тартып эле жатам го. Элдин баары алып атат. Bu yerде керек нерсем бардыгы бар да, көрсөтүп коюн. Бардыгы керек ушундай. Телефон коюлушунун түрлөрү көп экен. Да кандай бардыкелер. Да, бул атайын магазин бар, бул жактынчы. Жанында болсо мындай мороженый, домашний, майлуу. Бул жакта болсо гүлдөр. Үйгө илип коесуздар, кышы менен ушун жашылданып тура берет. Жакшы комнаталарга. Ар кандай түрлөрү бар экен. 600 сомдон, 350 сомдон, же 550 сомдон ушундай. Магазин жок Покровкада? Магазин бар, байке жана Greenleaf магазин айтып. Greenleaf? Ошерби алкакта. Баягы тартып кетпес беле? Ошолбу. Ошол жерде такай болот магазин. Бол, жакшы болду анда. Келип Покровкадагы Greenleaf. үйүңүздөрдү кооздоп, жашылдандырып, сугарып кыйналбайсыздар да, жакшы постоянно ушинтип турат. Центрда магазинде айтып коюңуз. Центрда магазин Greenleaf деген жаңы Назар соода борборунун жанында. Ошол жерде такай болот. Бол. Базар бүткөндөн кийин анан бул жерге келиңиздер, курсак ачса. Бул жерде ушундай сочный шашлыктарды бышырат, көзүңүз төрчөйт менен. Жумшак, элдин баарына тоюп чыгып баратат бу жерде. Ассаламу алейкум, кандайсың? Жакшы. Пирожки пишир. Сары бала келди. Кана сары бала? Келдиме? Настроение жок го жата. Карасаң жата жерде карап отурган. Келиңиздер анда бу жерде. Подписаться басып коюңуздар.